ese koko Nato ishobora gutsinda Uburusiya cyangwa hari ikinyoma isi yemeye imyaka myinshi? Mu mwaka w'1945 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyahagurukije amaboko yacyo mu Burayi bwose. Isi yatangiye gutinya ikintu kimwe, Uburusiya. Ariko imyaka 80 nyuma yaho ibintu byaje kuza guhinduka. Uyu munsi Nato ikaba ifite ibihugu 32, ikaba ifite ubukungu buruta kure ubw'Uburusiya, ifite indege nyinshi, ikagira n'abasirikare benshi, ndetse ikanagira n'ikoranabuhanga rikomeye. Ku mpapuro Uburusiya busa nkaho bwatsinzwe mbere y'uko intambara itangira. Ariko se niba ibyo tubona byose ari illusion, niba nta ntambara nyayo itaba ari niya mbere, hari ikintu Uburusiya bwabo bufite Nato itazigera ibona? Ikintu cyatumye Napoleon watsindwa, ikintu cyatumye Hitler aratsindwa, ikintu cyatumye na Amerika ihangayika imyaka myinshi? Uyu munsi ugiye gusubiza ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose muri geopolitiki. Ese Nato yatsinda Uburusiya koko, cyangwa Uburusiya ni igihugu kidashobora gutsindwa? Niba ushaka kumva intambara iri hagati ya Nato n'Uburusiya, ugomba kubanza kumva Uburusiya ubwabwo, kuko Uburusiya si igihugu gusa, ni space, time na endurance byahindutse igihugu. Mu mateka y'isi ibihugu byinshi byarwanye intambara zishingiye ku ntsinzi yihuse, ariko Uburusiya bwo bwize kurwana intambara z'igihe kirekire, intambara idapfa kurangira vuba, niyo ntwaro yayo ya mbere. Iyi ni intwaro idashobora gusenywa. Uburusiya ni igihugu kinini cyane ku isi, ariko ubunini bwacyo si igihugu cyo kwikarita gusa, harimo n'uburyo bw'imirwanire buyifasha muri ubwo bunini bwayo. Iyo umwanzi winjiye mu Burusiya ntabwo ahura n'umujyi umwe gusa, ahubwo ahura n'ubutaka butagira iherezo, imijyi itandukanywa n'ibirometero ibihumbi, imihanda miremire, imbeho ikomeye n'igihe kibi cy'ikirere. Aha niho Napoleon yaguye, niho Hitler nawe yaje kugwa. Si uko batari bafite imbaraga, ahubwo nuko hari byinshi mu byo turi bugarukeho batabashaga kwihanganira mu gihe barwanaga n'Uburusiya. Hari intwaro Uburusiya butigeze bugura itaba mu ngengo y'imari, ndetse itanaba mu ngabo. Iyo ntwaro ni ubukonje. Uburusiya bushobora guhindura intambara yose bugakoresha igihe cy'itumba nk'umusirikare. Imbeho ituma imashini zihagarara, ibikoresho bigakonja, ingabo zikananirwa kugenda, ibiryo bikaza guhinduka ikibazo mu mateka. Imbeho y'Uburusiya ntabwo ari ikirere, ahubwo ni strategy. Hari ikintu kidasanzwe ku Burusiya, ntabwo bufata intambara nk'akanya gato, buyifata nk'ubuzima. Mu mitekerereze y'amateka yabo, gutsindwa ntabwo ari option, kunanirwa kwabo niyo mahitamo ya nyuma. Ibi bituma bashobora kwihanganira ibihombo, bakemera gusubira inyuma, ariko ntibemere gusenyuka burundu. Napoleon watekerezaga ko yatsinze intambara ubwo yinjiraga i Moscow. Hitler nawe aza kuza kubitekereza kimwe, ariko Uburusiya buza kuza kubabera ibamba. Bwarwanye nk'igihugu kivuga ngo niba umujyi uguye dufite undi mwaka imbere. Indi myaka hari ikintu benshi batumva. Uburusiya ntabwo burinda umupaka gusa, burinda ubugari bwabwo. Iyo umwanzi yinjira ntabwo ahita agera ku mutima w'igihugu, agomba kunyura ku birometero ibihumbi, ku mijyi itabarika, ku butaka budashobora kugenzurwa vuba. Ibi bituma intambara yayo iba slow war of exhaustion, ntabwo ari blitzkrieg, ni war of patience. Ariko se niba Uburusiya bufite ibyo byose, geography ikomeye, imbeho nk'intwaro, psychology no kudapfa gucika intege, n'ubutaka bwagutse bituma idapfa kugerwaho vuba, kuki isi yose itangiye kuyireba mu buryo bushya? Kuki Nato nubwo ifite imbaraga zose itarigera yinjira mu ntambara byuzuye n'Uburusiya? Mu gihe Uburusiya ari igihugu kimwe gifata icyemezo kimwe, ijwi rimwe n'icyerekezo kimwe, Nato ni ikintu gitandukanye cyane. Nato si igihugu, si ingabo zimwe, ntabwo ari umuyobozi umwe, ni ihuriro ry'ibihugu 32. Ku mpapuro Nato ni igihangange kitigeze kiba mu mateka. Ifite ubukungu buruta igice kinini cy'isi, ingabo zifite ikoranabuhanga rihanitse, indege z'intambara zitagira uko zisa, navy igenzura inyanja nyinshi z'isi, igisirikare cy'amategeko n'udushya twa tekinoloji. Ariko hari ikibazo gikomeye, nta muntu umwe uvuga ngo dore uko intambara igomba kugenda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ijambo, ndetse n'Ubudage bufite inyungu zabwo, Ubufaransa bukagira politiki yayo, Turkiya ikagira ibitekerezo byayo, Eastern Europe nayo ikagira ibitekerezo byayo. Nato rero yo isa n'igihanganye gifite amaboko menshi, ariko buri kuboko kugenda mu cyerekezo gitandukanye. Ese ni gute igihe kiba ikibazo gikomeye kurusha intwaro? Uburusiya bushobora gufata icyemezo mu masaha make, ariko Nato icyemezo gikomeye gishobora kunyura mu nama, votes, politics, negotiations n'inyungu z'ibihugu bitandukanye. Nato ifite imbaraga zo gutsinda intambara ku mpapuro, ariko intambara ntabwo ari impapuro. Intambara ni igihe abaturage, ubukungu n'ukwemera kubabara. Kandi aha ni ikibazo gitangira kugaragara. Ese ibihugu 32 byemera kubabara imyaka 5, 10 cyangwa 15 ku ntambara imwe? Hari ikintu gikomeye kije. Nato ibona intambara nka operation.
uburusiya bukabona intambara nka existence. Ibi bituma uburusiya bugira avantage imwe itagaragara irwana kugeza kumera, abandi bo bakarwana aho abaturage babo bananiriwe. Ariko se niba Nato ifite ubukungu bukomeye, ikoranabuhanga rihanitse, ingabo zose z'isi y'uburengerazuba n'ubufatanye bw'ibihugu bikomeye, kuki intambara ya Nato n'uburusiya itigeze ba full scale war? Kuki byose biguma hagati mu gice cy'isi? Intambara Nato ishobora gutsindwa mbere yo kurwana. Hari ukuri abantu benshi batinya kwiyemerera. Intambara ntabwo itangirira ku rugamba, itangirira mu cyemezo cyo kurwana. Kandi aha niho Nato igira ikibazo gikomeye kurusha uburusiya. Iyo igihugu kimwe gifashe icyemezo, ibintu bigenda vuba. Ariko Nato icyemezo cyayo gishingira ku nama, ubwumvikane, inyungu z'ibihugu 32, politics z'imbere mu bihugu n'imyanya y'abaturage babyo. Ibi bituma Nato iba igihangange, ariko gitinze gutinda mu kwihutisha ibyemezo byacyo. Mu ntambara igihe ni nk'amasasu atagaragara, uburusiya bushobora guhindura strategy mu masaha make, guhindura command structure vuba, gufata icyemezo mu buryo bwihuse. Ariko Nato yo icyemezo kimwe gishobora gufata iminsi, ibyumweru rimwe na rimwe ndetse n'amezi. Kandi mu ntambara nyayo amasaha ni atandukanye intsinzi n'intsinzwe. Hari ikintu gikomeye kitajya kivugwa cyane. Nato ni demokarasi. Demokarasi isobanura ko abaturage bagira ijambo, media igira influence, opposition igira imbaraga, politiki igira pressure. Ibi bivuze ko intambara ndende ishobora kunaniza Nato mbere yuko inaniza uburusiya. Kuko abaturage babo bashobora kubaza bati, kuki turi kurwana? Bizamara igihe kingana iki? Ese bikuye igiciro intambara turi kwishyuraho? Selectire yoroshye mu ntambara. Russia ifite ikibazo gito muri politics, ariko igira avantage mu ntambara, icyemezo kimwe, direction imwe, command imwe, execution yose. Nato ikagira coordination nyinshi, ariko complexity nyinshi nazo zigenda ziyongera. Intambara nyinshi ntabwo zitsindwa n'amasasu, zitsindwa na morale rimwe na rimwe, patience n'ubushobozi bwo gukomeza kwihanganira igiciro. Uburusiya bwagiye bwerekana ko bushobora kwihanganira sanctions, kwihanganira isolation ndetse no kwihanganira ibihombo. Ariko Nato ntabwo igeragezwa ku rwego rwo kwihanganira intambara ndende ku rugero rumwe. Ariko ibi byose bitera ikibazo gikomeye cyane. Niba Nato ifite imbaraga z'ubukungu, ikoranabuhanga n'ingabo zikomeye, kuki isi yose itinya ko intambara hagati yayo n'uburusiya ishobora kurenga convention war? Kuki ijambo rimwe ryahindura byose riba nuclear? Mu ntambara zisanzwe intsinzwe igira ibisobanuro byayo. Uwatsinze igihugu agafata territory agashyiraho influence, uwo nguwo aba ari umutsinzi. Ariko hari intwaro yahinduye ibyo byose. Intwaro ituma ikibazo kitari ninde uzatsinda, ahubwo kikaba ese yari uzasigara inyuma y'iyi ntsinzi. Russia ifite nuclear arsenal ikomeye cyane. Nato ikagira nuclear powers zikomeye. Ibyo bivuze ko nta ruhande rushobora gutekereza ngo tuzarwana kugeza turangije. Kuko igihe kimwe intambara ishobora kuva ku gisirikare ikajya ku rwego rwa existence. Hari ihame ryabaye rishya mu mateka y'isi. Niba uruhande rumwe rukoze nuclear attack n'urundi narwo rubyitwaramo gute? Ibisubizo ntabwo biba intsinzi, biba destruction, retaliation n'iherezo ry'impande zombi. Ibi ni byo bita mutually assured destruction. Mu buryo bworoshye, niba ugerageje gutsinda, twembi turapfa. Mbere intambara yari tanks, soldiers, land, cities. Ubu intambara ni restraint, fear, calculation, psychology. Nta ruhande rushaka kuba urwa mbere rwo kurenga umurongo, kuko urwa mbere haba harimo ubwoba bw'uko rushobora kuba urwa nyuma. Ibi bituma isiba mu kintu cyitwa strategic balance. Si amahoro nyayo, si intambara nyayo, nubwo bawusangiwe ku mpande zombi. Rashize ko Nato ifite imbaraga zikomeye. Nato nayo kabizi ko uburusiya bufite reaction ishobora kuba catastrophique. Ibi bituma intambara iba igitekerezo ntibibe igikorwa. Ikintu gikomeye kitavugwa cyane, hari ukuntu batavuga cyane mu ntambara ya Nato ndetse n'uburusiya. Ntiwashaka kuba watsinze mu buryo busesuye, kuko intsinzi cyangwa intsinzwe bishobora kuzana collapse y'isi yose, economic shock, humanitarian catastrophe, global instability. Ariko niba ibintu bimeze gutya, niba Nato ishobora gutsinda, uburusiya nabwo bukaba bushobora kwihagararaho, none se uhatsinda abarinde koko? Ese intambara nk'iyi ishobora kugira wina nyawe, cyangwa turi mu isaho winning ubwayo yahindutse illusion? Iyo uganira n'abahanga mu bya gisirikare, hari ikintu bose bahurizaho. Nta muntu n'umwe ushobora gutanga igisubizo cyoroshye kuri intambara, kuko ikibazo si ninde ufite imbaraga nyinshi, ahubwo ni ninde ushobora kwihanganira igiciro cy'izo mbaraga. Mu ntambara isanzwe Nato ifite advantages zikomeye, ubukungu bunini, ikoranabuhanga rihanitse, air superiority, alliances z'ibihugu byinshi mu gihe iyo ntambara yabayeho. Mu buryo bwa paper warfare Nato ishobora gutsinda, ariko intambara ntabwo ari paper.
iyi ntambara imaze igihe kirekire ibintu biza guhinduka. Uburusiya bufite resilience y'amateka, ubushobozi bwo kwihanganira ibihombo, geography igora umwanzi, centralized decision making. Nato ikaba ifite ikibazo kimwe gikomeye, politics plus public pressure plus cost of war. Hasi imbaraga z'intwaro zigena intsinzi na endurance y'abantu n'ibihugu. Scenario ya gatatu, nuclear escalation. Iyi niyo scenario isi yose itinya. Iyi ntambara igeze kuri nuclear level ntihaba winner, haba devastation, global collapse ndetse na irreversibility. Aho ijambo gutsinda ritakaza meaning cyangwa se ubusobanuro. Nk'urugero hano Nato ishobora gutsinda Uburusiya bukihagarara igihe kirekire, ariko ikibazo nyacyo ntabwo ari ninde utsinda, niki gikurikira intsinzi cyangwa se intsinzwe. Kuko mu ntambara nk'iyi gutsinda bishobora kuba intangiriro y'iherezo. Hari impamvu imwe ikomeye ituma intambara ibidasanzwe, buri ruhande ruzi ikirundi rushobora kuba rwakora. Ntabwo barwana mu mwijima, barwana bakoresheje gutera ubwoba, kandi ubwoba nibwo buriho buragenga isi muri iyi minsi kurusha intwaro. Mu mateka y'abantu ibihanganye byinshi byarwanye kugira ngo bitsinde, ariko intambara si yo gutsinda, niyo kudatangira. Kuko iramutse itangiye ibisubizo ntibyaba bikiri ku meza y'abayobozi, byaba biri ku isi yose. Ahari ikibazo nyacyo si ese Nato yatsinda Uburusiya, ahari ikibazo ni ese intambara mu gihe yaba hari uwarokoka. Muri Geopolitics imbaraga si zo zigena amateka, kandi kugeza uyu munsi isi ikomeje kubaho hagati y'ibihangange bibiri bizi neza gutsinda ko bishobora kuba intangiriro yo gutakaza byose burundu muri rusange. Nawe utaha.